Ka 2010 Paul Makauta ya dilemo tse 36 o ile a fumana a le molato wa polao mme ka 2019 a lokollwa ka parole. Ka la boraro o ile a boela a tshwarwa ka morao iphapanyetsa tlhokomediso ya sepolesa moo a neng a ntse a thuba difenstere ka hamoreteng. Mr. Makaula, the current charge against you is malicious injury to property. The state and your attorney and property service matter will be remanded for further investigations. I believe I am going to understand that involves them envisaging adding other counts, other charges to 25 March 2022. Lebaka la tshenyo ena ha le tsejwe ha eba le amana le ho tjheswa ha parlamente. Once the investigation process progresses, we'll be in a better position to tell whether or not this is a political motivated act or it's just an individual act. Ka ho le leng nyewe e kgahlano le banna ba babedi ba qosetswang ho kwetela morutwana ya dilemo tse 11 sekolong sa primary sa EP Women Mayfair Johannesburg e khotliseditswe morao ho fihlela ka la 22 kgweding e tlang. Moqosuwa wa boraro o tshwere Mozambique bekeng e fetileng mme o ntse a le kudisiswa.